sengenzela ukuthi ke mhlambe ngoba umsebenzi kaNkulunkulu wanda nje abantu banda bonke abantu sebeyotshelana ngamunye nabasozofika noma uNkulunkulu mhlambe nje sasithatha sidlule emhlabeni kodwa batshelane ngenzela ukuthi abantu abakhona la nabo lenkulumo bayikhulume bangayiyeki. Amen. Ngangise sibonakalisweni nami ubuthongo befanele ubuthongo ukufa kulesi sihlahla nasi lesiya lethi yesiphambi kwami ngangichitha amanzi ngale ngemuva wayeseqhamuka inkosi khona lapha mangiqeda wayeseqhamuka inkosi yajikela la kumina ithi inkosi nkosana wenzani lapha sengikhohle ukuzisho ngowakwambhelezweni lasemnambithi e314 ngiphethwe inkosi yakwakhumalo. Amen. Amen. Ithi ke inkosi nkosana wenzani la bese ngishaya uvalo ngoba akanakanga nami ngisheshisile. Ibisithi ke inkosi lalela inkosana wenzani la angibuze nje lo mbuzo ame wona bese ngishaya uvalo ungakwazi ukuphendula ngithini bese kufika ukuthi angimchazele ngoba ungonile uyayifunda lento ayishoyo abese ngithi baba bengichitha amanzi abese ethi ngokuchitha amanzi nje uyazi yini ukuthi la kulomuzi ayenziwa lento oyenzayo futhi umuntu abashumani babejwayele ekseni ukuthi nje baphakamise ukuthi singazikhululi nungekuphi asiyofuthamba silaphe izindle zangasese. Yiko ngithi mina umsebenzi kaNkulunkulu uyakhula kodwa ngiyacela ukuthi noma ngabe wangwayizwa lento ungayithandi ngokuthi ngiyiphinda njalo ngiyiphindela abafikayo nawangakaze afike la. Amen. Amen. Ithi le inkosi njoba wenze njena intethelelo yakho kuzoba yini ibuze kimi. Ngithi baba angazi ukuthi amakhosi intethelo zethu kodwa ngicela intethelelo. Ibisithi inkosi intethelelo yakho izoshuwe ngomlomo wakho bese ngifaka amazwi emlonyeni. Ngithi mina Nkosi yamakhosi njoba sengenze njena intethelo yalokhu wathi shona wena uthi umuntu onje awenziwa njani. Ngathi baba umuntu onje uyalahlwa ezulini ukali ukulahlwa nje sela emhlabeni alahlwe lo muntu futhi nangaphesheya kwethuna kulahla abantu bakubo noma ushembe kade sabakhumbulile obakhiphe ehungweni wabageza wabakhiphe esigodini sosizi kodwa umuntu owenze njengami umndeni wakubo uyakhishwa ezulini. Ngathi noma ngabe umuntu uyinazaretha noma kanoni inazaretha kodwa umuntu ongcolisa umuzi kaShembe nomuntu olwa noShembe lo muntu loyo uyaboshwa emhlabeni nasezulwini nomndeni wakhe futhi uyaboshwa ukhishwe nje ezulwini. Amen. Sengishuthi ngandle inkosi lokhu noma ngeke ngiphinde njalo kodwa ngicela ukuthi okhona angizwe naye akudlulise. Sengisho ukuthi ngoba siyakwanda emzini kaNkulunkulu khona ukuthi usitele emva kwemoto ukuthi sekuhwalele kodwa ke ukhona umnikazi walomuzi uNyazi Lwezulu osibuse ngizwile. Amen. Wayesethi ke yathethela inkosi ibusizo ukuthi wena usho lento ishilo wayesehleka wathi intethelo yakho le inkosi ibusise. Amen. Amen. Ngiyakhetha inkosi enkulu yaseTheni kaNazaretha. Amen. Igama lami ngingusiphamandla waXimba ezweni laseshowe esigodini sobukhosi bakaMpukosi. Nami kakhulu madoda benza abantu abalekude. Ngiyaqala ukufika phakathi kwalomuzi kusukela inkosi yayikade ifikile mhla izovula. Ngolunye usuku uNazaretha uke kwenzeka sisemthandazweni wokulala okungenisa isabatha. Wayesethi umshumayeli uNgcobo asikhiphe imali emhlophe sinikele imindeni yethu engasekho ukuthi uNkulunkulu ayikhanyisele ibandla. Ngase ngiyawenza lo mnikelo ngathi ngeke ebusuku kwafika umnewethu ongasekho emhlabeni ngimbona esendaweni enukayo engahlanzekile. Mangithi futhi ukwenze njani wathi uyalibona leli bhakede ngathi yebo wathi yilo engilisebenzisa uma ngikhulula ngoba ukuyendlela incane sekukude lokhu kufa kwakungiphethe kweinyawo namanje kusangiphethe. Wayese enyamalala lapho uhamba isikhathi ngonyaka lo ophelile inkosi yayisemzini wasembonisweni la idlule khona uma iya emhlanganweni kaMashi ezweni lasemapondweni.
kwase kwenza imnikelezo yezipho sashoda ngento yokuthi izophathwa kanjani lezi zipho. Ngentatha baphambi insizwa yangakithi ngapha eMatuba yasemletsheni ihamba ngemoto entsha eyiveni, mina ngihamba ngemoto encane. Sase sithi ngoba sifisa ukulalela inkosi iyakwaThathana, asicela ukuthi sishintane ngey'moto nalensizwa ithathe yakithi ngoba ithi intotho emsebenzini ibuyele emsebenzini ifuna ukuzobona inkosi. Ebese thina sithatha imoto yayo le eyiveni sihambe ngayo ukuze siphathe iy'mpahla bese kwaphela nendlela yokuthi siyangena umhlangano. Nangempela savumelana sayilayisha impahla sahamba. Sathi sidlula endaweni yasemzinto yafona lensizwa yathi Ximba sengivinjwa abantu bangidubula bathatha imoto bahamba nayo. Sazama ukufonela-ke imininingwane yama-tracker abangenzeka lutho abangaze bayithola. Sengifuna izeluleko-ke kwabantu abadala abagcotshiweyo nasenkonzweni bathi hhayi futhi khona ukukhuluma okukhona fanele ukuningi uthandaze. Ngase ngizenza iy'guqo ezazingenaso isikhathi ngiphuma nje nekhandela ngithandaza entabeni ngasegroundini ekusekhaya ngihlala lapho phezulu kwasheleni. Mangiyenza umthandazo ukuhamba izinsukanyana bese ngiyibona ngathi ngisekhaya eshobo. Khona umuntu othi uyabona nje okulapha nje ekhaya abantu basekhaya komawakho abanayo indawo yokuhlala uma bese kwivakasheli lapha ekhaya. Into ayikhulumayo la khomba khona ngibone sekunesakhiwo sendlu lo muntu. Ngibone sekunendlu ekhona uRondo. Aphinda akhombe futhi athi lapha kufuneka iqogwane. Aphinda athi lapha futhi kufuneka iqogwane. Aphinda athi lapha kufuneka iqogwane. Ngabona amaqogwane semile emathathu. Bese ngenhliziyo ngithi awukuthi kuzoba yini ezobhala izinto zesintu na. Athi ngiyakuzwa ukuthi unokusola. Ilungile-ke nendlu enkulu yenzeni nayo ibe khona ngayibona isikhona. Walwebeka nomuntu. Kwase kufika umuntu othi sizokucela lapha endlini ngenhla uyabizwa. Uma ngifika ngingena endlini ngenhla ngingangeni njengomuntu obiziwe kodwa ngingene ngiqonde emsamo la kuhlala khona ibhokisi likagogo. Kube ngathi kunenvelope engiyithatha khona egcwele izinto ey'ningi ezingamathekisi kodwa bhala ulimi engalwazi engakwazi ukulifunda. Ebese ephenduka lo muntu othi ebese khuluma emva kwami lo muntu othi ubizwa yimina mfowethu. Bese ngiphenduka ngihlala phakathi nento ngibheka ngasemnyama. Athi ngaleso sikhathi kwakusele izikhathi imoto ingakatholakali ngisenza le mthandazo. Ebese ethi yonke ngithunywa umndeni uthi angizokutshela ukuthi yonke into eyenzekayo kuwe uyayazi futhi uyayibona. Konke lokho kwenzekayo kubanga ukulaka nendlala. Lapho esihleli khona sidlutho sinambili. Njengoba ungibona ngilapha nje ngigcine ngoqweqwe likaSibanibani izolo. Ngaleyo ndlela-ke uma kukhona izinto ezenzayo umndeni uzokwazi ukuthi uyixazulule ezinye izinto ney'nkinga ey'khona. Wayesethi uyambona lo hleli ngaphesheya ngabona kukhona umama ongizalayo ephethe umntwana omncane. Ngathi yebo ngiyambona. Wathi lo aphethe ugogo kuthiwa ngikutshele ukuthi bengaze bebesihlanu emva kwakhe iy'nsizwa zodwa uma nizenza izinto zabantu abadala uma nibakhumbula abantu abadala. Lapho esikhona sinambili yasisaphela lesibonakaliso. Uma ngisukuma ngithi ngiyazama ukulalela abantu abadala sazenza izinto zasemsamo sakwenza kwasekhaya umama senza kwase bakhona into ethi anoke niyikhala imphefumulo nesidlo nihambisele abantu abangasekho ngoba ushembe wathi lamuzi umuzi wabantu abangasekho nemphefumulo yabo igcine khona. NgoSepthemba-ke unyaka uphelile ngaye ebuhleni esikhumbuzweni senkosi inyanga yezulu. Emgidini ngase ngicela kumphathi ngicela ukunikela. Nganikela ngoba imoto engakatholayo lokho ngihlushwa lesimo. Uma ngifika kubashumayeli engaqondana naye ngathi ngiyanikela walithatha udaba wawo yena ongifunzayo. Wathi ungakwabani isibongo ngasho. Wathi ugaliwe ngasho ngavuma. Wathi khuluma nabantu basekhaya komawakho manje. Tshela ugogo wakho ukuthi akakubuzele emndenini laba abantu abenza lesi sehlo esithile ngale ndlela osho ngayo. Ukuthi kuhle yini lokhu abakwenza kuwe na. Uma kungekuhle akusukume bona laba boyilanda leya mpahla ngoba isipho sabo ibuyize ekhaya zingakapheli insuku eziyisithupha izobuya imoto izotholakala. Kwakunemlayezo eminingi abanye bethi bakhona abantu abakwazi ukubuyisa imoto ngey'lwane hamba kubo uzokhipha 3,000. Uma usuyiqedele isibuyile imoto ebese ukhipha 3,000 futhi. Ngithi-ke mina owayenginikezile noNkulunkulu ayengiphile yona uma ethanda inkulumo yakho nkasuthi iwona nkasuthi uwona inkulumo yakhe iwona. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ukuza kwami lapho kuzoletha isimayo samukeleke
leyinkinga ekhona ixazululeke inkosi uselekuzwini. Yayikhethe inkosi yasesitheni. Ngosebevili sengifika ihlanga lesithathu la ekhaya. Iphelele indaba yala ekhaya loMphefumulo kakhulu. Asinifafaza umhlaba wonke sikhulume ngalezi ndaba. Bantwana bezulu noma ngilapha ngithunywa abakhabomama bamthiyane bathe sihambisele kuyofikelela ngembenge ekhaya loMphefumulo. Ngathi ibhenge ngizoyithanda ngoba ibhenge nje ibhenge. Kanti sebehambile bayokhuluma nenkosikazi ethizeni kwaphela amalanga amathathu. Yaqhamuka inkosikazi yathi ngokhona imbenge ngokile. Nansi imbenge ngiyibona seyifika ethula izolo nokumaya kwala ekhaya ngophathile phakathi komuzi. Bantwana bezulu ngiyacela unkulunkulu asenze sifafazele evangeli ngoba khona bangakayibonela isakhulukazi bashumayeli nabakhokeli asiyikhulumeni le ndaba ezigameni zakithi ukuthi hayi iphelele indaba kodwa ithi ukuthi yakheni nankulunkulu ushila la sebegeziwe abantu badinga ulalo kufanele ekhaya sithole imininingwane yokuthi ozwana ekhaya inkosi uzovuyibanda amen. Ngiyayikhetha inkosi ebuhleni uMphefumulo okanye uMdeni phakathi kwethempeli emfihlakalweni eBulazi amen. Ungavula lo muzi wafika kwathi ngihamba ngesetesini kumedobheni ngithi lapho hlala kwasethuleni ngithi ngicela imoto ingasethuleni abafakishela bonke abantu emoto bajula kwamanzi bathi bathi imoto ayethuleni waseduze wami waseduze wami athi bethu uphendula lapho ngoba wazi baxoxwa yini asuke kodwa ithi mayisingehlisa imoto ifike ngibeke iyaphendula imoto iyajika bese kuba khona umuntu othi mina ungathutheli bayekela abantu uzogcina uswazi ukuthi abantu kwenzakaleni kona nje bekuthuthele ngifike lapho sifike umuntu athi uke wacabanga ukuthi wenziweni ukuthi umedrobheni ngihambela nje mina nje bese ucabana nabantu eteksini ngathi mina labantu basodafika ngazi kwenzakaleni wasethi umuntu thina safela empini ayithumele lapha enkhona kodwa thina sifuna usamsekhala lemphefumulo ithi lokho ekhaya lemphefumulo na uthi uzokwazi ngomhla bethi inkosi izovula umuzi uzovula umuzi ngasekhathi usisi wami seyithi ngcono ngize ngitshela intombazane ukuthi labantu bafike bathatha manje selapha ekhaya lemphefumulo kodwa futhi manje angikwazi ngale kodwa sahamba somthema kuyavula lo muzi kwavala amasosha ayingaphandle kwa-1,100 kodwa lapho lathengiswa siseceleni langibheka naleni langibheka lathenge isisalwazo langivulela ngangena ngaphakathi kodwa bangcole into angiphathayo ukuthi ilakade nayo kusuka ekhaya lemphefumulo azikizi nabo befika abantu besho bethi sithi okhokho bethu bathi asize kwena mkhokheli usiyalesa lapho esifanele siye khona bese ngithi mina ukhona umshumo ezoniyalela ngizoniumshumo bethi cha bathi akhokho bethu bathe thina sizomkhokheli sinomkhokheli ngathi ube uyena uzoyalela nina ningasonti nihambe ekhaya lemphefumulo bese ngibalela labantu ngibalisa ukuthi ngingabaphelezeli kodwa ngale ukuthema abafowethu basemathuneni bethi bazoza bezonikela abantu abadala ekhaya lemphefumulo ngangazama ukuthi basindo babeyithekeli kodwa ngosuku bezonikela ababezoza ngalo la imbuzi ngesabathe edlule bafika abantu bathi thina siyahamba sonke ekhaya lemphefumulo so manje bekathi sibehana ngabona inqwaba abantu banwele inqwaba olayina bebaningi ngisinabona abantu bangawuzokela bathi bona hayi njengoba size lapha nje ingane sizosigeza zekhaya lemphefumulo sizongena khona ngiyacela unkulunkulu asheba bakhumbule mabengena ngoba bangisumuse bangibuza futhi bathi kasi yabo besingasole edlule so bazoza leli sonto ngiyacela unkulunkulu asheba bakhumbule bangene kahle benze nenhlahla amen. Lokhulumayo umuntu usanya usebenzile. Ushambu uzovuma ukuqeda uvalo nawe zama ukuphakamisa izwi lakho umemeze kakhulu khona uzophela uvalo. Yebo.
ngiqale ukuza ekhaya lemphefumulo eqaleni kwa-October. Ngitheme ngiqala ukufika ngafika kwisalatha ngizongena inkonzo kwisesiyala-7. Uthe ebusuku sesidolala ngalelo babebemandla ifilimu. Kunabantu abangenayo ngesango bagqoke uNazaretha abanye babhinqa amabheshu. Labantu laba ngiyabazi. Ngithi siyabajabulela zokugade bandlule bazongena esentendeni. Ngiphoxeke. Ekulaleni kwami sengekhaya ngiphuphe inkosi ilanga. Uthi mntanami ubonile yini abantu bakini ukuthi benze njani? Ngithi mina bangizibile. Uthi hayi abazibanga bathi ababoni. Kumele uhlanjululwe ubhabhadiswe bese ugqoke kwemhlophe uzokwazi ukuxhumana nabo. Ngibuye ngesabathi elilandelayo ngibuye phakathi nensuku ngizobuyela umshumayeli angiyothi kumele ngikhethe inkosi bese ngiyabhabhadiswa. Ngibuye ngesabathi elilandelayo ngizokhetha inkosi. Shuthi bengeke ngibuya ngizosebenza ngikhuleka nje ngibuze ukuthi kanti inkosi mina konakalani empilweni yami? Kuba ngephi? Ngoba ngifundile ngagraduate 2018 ngoDisemba ngo-20. Kepha uthi bese uyamqhelisa uNkulunkulu masukhala uzosuka nje eduze kwakho. Kepha thembisa. Ngoba ngathi ngiyawuthola kulungise nama-contracts. Mase kusala nyami singena emsebenzini ushabala kuphela. Ngilapho ngifika nje ekhaya lemphefumulo. Ngithi bengisebenza ngikhuleka ngithi kazi inkosi kanti mina konakalani? Ikuphi mina wangifumbathisanga kona? Ngithe ngifikile ngesonto elidlule ngekhaya lemphefumulo. Ngakhuleka ngithe ekulaleni kwami siqeda umkhuleko ka-4 ekuseni. Kwangathi sisongwana ngoba angilele completely kodwa futhi angibekile. Kube khona umuntu ozoza la kutshengisa into ebamba impilo yakho. Ngathi ngekhaya phambi komnyango uvandi amathazi aphendukile. Mephendukile kunenyoka ey'ntathu. Ley'nyoka lezi zihlibukile izikini. Ngisathu sokuthi ley'nyoka kwenzakalani? Zishintshe ley'nyoka ziphenduka abantu. Ziba amantombazane amathathu. La mantombazane lawa ngathi abantu abahlambulukayo umini ukuthi kwenzakalani. Ngithe ngisathukile yokuqala ithi ngisacela ukuhlambuluka. Ya uthi mina ngithunywe ukuthi ngikubulale ekulaleni kwakho. Uye ubone uma uphuphe ngathi uthi uyadla ekulaleni kwakho bese uyaphaphama bese kumele ugwini uye kuyo konto eqhelayo bese uyaphaphama. So ingelozi yakho eqhaphamisayo ugcina ungawudlala lishebekiswe ngifuna ukuthi ngihlise ngihluleke kanjalo. Kuba ngathi ngidonsa amandla le ntombazane iphelelwe amandla vele ngidlulele kweyesibili. Le yesibili sengidiniwe. Kuba ngathi ukuthi umuntu ovuka idlozi ngiyabhonga into ekaningihleke. Ngithi ngihlekani? Ithi ngihleka into yenzayo. Ngithi nabantu abadala nje uthi hayibo wena awuphiwanga wena umgomo wena ukukhuleka. Ngale nto yenzayo upha mina amandla ekathi ubhonga umnika amandla kahle kahle. Wena awuphiwanga nje umgomo. Yimina ngifike empilweni yakho uzophazamisa lesiphiwo siphinde. Naye ngimdonse amadleke ngidlulele kwesithathu. Lo wesithathu athi mina ngiyi-monitoring spirit. Monitoring spirit ya athi ngithunywe emkhathini. Uthunywe insisi. Athi ngithunywe ukuthi ngigade yonke impumelelo yakho empilweni yakho. Okuyinhlanhla okuza kwena. Uyabonisa ebusuku ukuthi hayi nayi inhlanhla iyeza. Kuthi bese kumele ifike ezandleni zakho bese iyashabalala. Yimina oshabalisa le y'nhlanhla zakho. Athi inhloso ngithunyiwe emkhathini ukuthi ngigqilaze uphelelwe amandla okukhuleka. Uyothi usukhathele ukukhuleka ngibe umuntu ozokukabula ngosizo obhekene nalo. Bese ngiyathatha sosebenza la emkhathini sebenzisa amandla akho ukudistroya umhlaba. Ngibese ngiyadonsa-ke la badonse bonke ngamadlebe. Badonse. Kuvekani kufika umfana owafika wavekani
wangicindezela ngaze ngaphaphama cela inkosi usisele izwini. Ngiyakhetha inkosi yasebuhleni uMamthiyane uPhamthiyane ogama wamqale esobheni sabo sasentuba kwaNkulunkulu. Ngikhuluma ngekhaya lemphefumulo bangcwele nami ekhaya lemphefumulo ngalizwa. Ngilizwa ngisenkingeni ngihluphekile ngihlushwe ubuhlungu bedokotela bethi wamthiyane kuhlusheliwe lithi ukudini usuthunga obili. Kodwa ngalwazi usizo silutholapha. Kodwa nguNkulunkulu owangithanda nokuthi wangithanda uNkulunkulu ngoba ngabe sengithola ukuthi kuthiwa khona ikhaya lemphefumulo elisiza abantu. Ngase ngithi ngifuna ukwanda ngonyaka ophele uJulayi. Sizongathola umakoti engangihleli naye wathonikela kubaba wafika wathola umshumayeli wathi wamuyisela eceleni ngasekhuluma naye. Wasethi lo makoti uhamba ngenkinga ufuna ukuya ekhaya lemphefumulo. Wasethi lo baba wathi ufuna ukunikela baba. Wathi lo mshumayeli khamba usuke ukunikela baba. Wena hamba uye ekhaya lemphefumulo futhi ungahambi ukulakujulayi. Phinde emuva ekhaya uyosuka ngasekhaya. Lo makoti wathi masebuyile ukuthi ngisifuna isitela kuThaibu. Singayi ekhaya lemphefumulo ukasuka ngasekhaya. Ngazama-ke ngoba ngangihluphekile mina. Ngazama ukuya ekhaya lemphefumulo kumele kuphelisa ngikhohleli nangithi ngifikeni. Ngafika ngaziswa iy'nkulumo la ethempelini ngaziswa nomshumayeli wayichaza nanti abekhuluma njengoba nangisekhuluma nje eyikhuluma inkinga ngaleli ekhaya kanti ngithe ngiphuma ekhaya mina sengithenge mina isimawo itheni yempuphu. Ubaba wami wahamba emhlabeni wasakhuluma kodwa ngalelo langa ngithengele impuphu ngithi ngizala ekhaya. Wafika ubaba wami ngizala ebusuku wangithethisa emzini lapho engigangele khona. Wangithethisa ngeke ngilambeke lokho ngikhuluma nje ukuthi uNkulunkulu asebuhleni ngiyambonga owami ngenza ngaxhumana naleli ekhaya ngoba ngiyabona ukuthi ngathi izinto ziyakukhanya manje. Ngahlala-ke lapho mangifika la ekhaya lemphefumulo-ke sakubeka umaya sakhuleka sasebenza sangena ngasemfuleni lapha ukusebenza khona ngangena angizokudla ngoba sahloko ngesine kwaba ngolesihlanu kwaba yisabatha kwaba yisonto sabuye ngomsombuluko. Nesonto kuzofika ngomsombuluko ngathi mangene ngaphuma nomeso omude ongaka phakathi emanzini ngawasuka amanzi amhlophe acebile. Lowo mese-ke bangcwele ngathi mangifika ekhaya ngicela iy'ngane ngithi ngibheke iy'bonakaliso ezizofika ngoba angizazi ngizofika kimi noma ngizofika kubani. Wathi masifika isibonakaliso safika endaweni yami yokugcina intombazane. Yafika yabona ikithi wami kwaMthiyane. Mayi kwaMthiyane waqhamuka ikhehla angajoli yakhe emanzini. Waqhamuka ikhehla lingcolile ikhehla liphethe lomeso omuntu omkhulu. Wasethi sesaba ngithi nanti ikhehla lizobhulela ngalo mese. Wasokuqhamuka umpanamela malo waseliphuca leli ikhehla lomese. Uthe mayiphucile lo mfana ikhehla yabuye lathatha futhi isicelo. Wabuye waqhamuka futhi lo mfana aphuca leli ikhehla lesisicelo. Wasezwa lapha emfuleni lapha ekhona kukhuluma iy'ngane. Bangcwele angazi ngoba phela imindeni emidala siyazi kodwa umkhulu wami odala ubaba wahamba emhlabeni ephethe isifuba lesutha i-asthma. Abantu bakhe basebemphose emanzini. Manje mangicabanga mina ngoba umakoti wakithi omdala ungumkhokheli. Wazala abantwana baphelela phansi abantwana. Manje ngicabanga ukuthi lezi y'ngane yay'ngakha yomkhulu ngoba nakho uqhamuka lo mkhulu sophila futhi iy'ngane manje yikhuluma phakathi emanzini lapha khona. Kanti kwako kwabanye sibonakaliso esithi kulungile ngoba noma yisithi sizukwane siyabaphuza manje ukukhuluma leli khehla nesibonakaliso sokumtelela. Bangcwele ilokho-ke ngangifuna ngikhuluma ngoba ikhaya lemphefumulo ngakubona ngathi lingenzela iy'nkakha ngoba sengahamba ngayokhuluma ekhaya kithi sesisele ekhaya yimi kwaMthiyane nobhuti silabile. Nkosi busisa ma. Nkosi busisa gogo. Nkosi busisa. Phamsisi Sithobile suzu. uNyazi ezulu lalengithumile ngoFebruary kulo nyaka esangize ekhaya lemphefumulo ngoba ngangikhalela umntwana wami owadlule emhlabeni waphuphuma ngangazi ukuthi akafiki Phakamisa izwi ukuze beze nalo mntwana wakho. yebo igama lakhe uyakhishwa
ngangimgalela ukuthi waphuphuma oyengasafiki ngaleliphupho. So ngangiyongalela uNyazi ngithi Nkosi mntanami uphi. So uNyazi langithuma lathi ngize ekhaya lomphefumulo. La ngafika khona ekhaya lomphefumulo ngafike nganikela ngasebenza mase ngabuyela ekhaya ngaleso sikhathi kwakufegwana. Mangabe sibuya impendulo izobuya manje sekuJune. Mefika ngisesibonakalisweni uNyazi langithatha sihamba endaweni engayazi. Kule ndawo ukhona umama thizeni, lo mama engathi uyena obeke ingane yami uyithumbile khona lapha. Meyithumbile lo mama sengithi hayi asigodukele manje imiqhela asigodukele. Angibuke lo mama phezulu. Ngibuka lo mama phezulu, lo mama vena ngibuke nje angihlinele. Ngithi ngayithatha ogoduka manje. Angahambi nami imiqhela. Ngithe mangabe sesiphuma-ke sihamba noma labantu akade besiphelezele bavele bavumbuka. Baba namalangabi emakhanda apho. Sema ngivukela amalangabi kanjalo ngivele ngiguqe phansi ngithandaze ngemezo uNyazi ngithi Nkosi sengiqala ukugoduka angisazi uzohamba kanjani. Sema leso sikhathi angazi ukuthi ngasuka kanjani. Ngazibona sengingena ekhaya, sengifika ekhaya. uNyazi selungihambisile ekhaya. Njengoba-ke kade kunesifeko ngangifike ngesonto la ekhaya lomphefumulo okwesibili. Isikhathi sekunemvula kuwumsombuluko mina ngifike ngesonto ngasebenza ngenza yonke into. Sema ngabe sekuyisonto ngumsombuluko njalo nako sekukhona imvula-ke seduma selenza yonke into nale emkhosheni kwala izibi yonke into. Ngasebenza ngenza yonke into kwaze ukuthi ngolesibili ngase ngagoduka ngihamba. Engifike ekhaya lo ngibuza ukuthi shambe kanti kwenzakalani Nkosi. Yangabuya impendulo. Sahamba isikhathi njengoba sengibizwa manje ngokwesithathu. Njengoba sengibizwa manje-ke kufika isibonakaliso. Mefika isibonakaliso ngolesine. Esibonakalisweni engabe sengihlele endlini lapho ngilala khona ekhaya. Mengihlele endlini engathi khona indoda engayaziyo. Mengibuka ngithi hayi ngoba ngingamyeni nje mina ngiganile yakaba nendoda engathi mangabe ngiyathandaza ngenza yonke into umthandazo ka4 umthandazo ka12 le ndoda ikhona ilokhu ingibuka nje. Ngithi sengabona sengila ekhaya lomphefumulo ngizonikela kodwa ngiyambona ubaba nangu la uNyazi lukhona. Ngiyanikela ngapha kodwa futhi nayi le ndoda la engingayaziyo. Ngizoyibeka kulona uNyazi Lwezulu ukuthi Nkosi ngiyacela uhambe phambili uqhubeke ungikhanyisele ngiphilisele nabazali bami. Nkosi Moses. Amen. Awugcina ngalomiyana usibuyele ubaba. Nkosi sasefeni. Igama lami nguNtomfuthi ngwavulazi somsawa malume ngendlela kamajola. Bazalwane yini lo ngifikile lena sabathi angithulikazi kamkhulu. Futhi ukuthi ngiphinde ekhaya ekulaleni kube ngathi ngiyibika le ndaba ngibilela abasekhaya ukuthi ngivele sibona sosamkhulu kanje ngasengaya emzini yashande ethulise ekhaya lomphefumulo. Ngithule lolu daba manje fanele siyabageza bangasekho. Bese ngathi sokuthi sinolaka usaphila yena. Nomunye umuntu wabona ngasekho washoza ngoNhlisa asha nengekhala ngamaqala. Nomunye umntwana asisosa
Promises. Setelah melakukan jawaban yang Lwezulu, sebenarnya sempurna ngala lapha ekhaya. Manazareta angazi manje selokumbika ngaphila lapha ekhaya ngesimo sokuthi Manazareta ngisemangilelo sifike sasebenza ngesonto ekhaya lemphefumulo endlini sasebenza sinamanye amakhosazana sasebenza okay salala kwasingomusa umsombuluko ngabona isibonakaliso kufika inkosi ngathi silala ekhaya lemphefumulo siyathina sinamakhosazana kwafika inkosi yamanazareta uNyazi wathi ngiyambona niyaphinga kuhle kodwa phakathi kwenu kukhona ongenile okungasafanele ukuthi angene la izinto zami sengingcolile manje ngakho-ke wathi wozala wena ngahamba ebiza mina ngahamba naye sahamba sala emosheni ebridgini elimnyama wathi uyabona ngabona inkosazane ikhala ibheke phansi kodwa ibala vele imhlobo nginanga ekuseni wathi uyabona ikhala nemndeni yakho wathi uyabona abantu abenza njengalingane ngenza njani bafaka sebekhishiwe kulo muzi ngoba bangcolisile amakhosazane ubaba Manazareta ubaba waphinde futhi wathi mntanami ngilesi la ngisegoli ngalesa lana ngesimo sokuthi ngifuna ukuthi ngithume uzongenzela umsebenzi kodwa awushongo lo msebenzi wokuthi uyini wathi uzohamba mase ushonge wathi wozala ngikutshengise cela ukuthi njalo uma ugubhala esangweni ukhuleke ucele ukwesaba ucele isibindi kuzo zonke izinto ozenzayo ucele ukwesaba ucele ukuba novalo ngoba lo muzi lona umuzi wasezulwini sangena sathi masisila ngasetanile lapho esuka khona singamakhosazana wasibuka wangitshengisa kusukela kulo tshani lo kansini kuze kufike lapha esitubhini sakhe ubaba kunegasi laphayana igasi lakhona lihle limhlophe bese lapho kunamapali khona eketangini ngabona isintsha segolide wasibuka kusezulwini la ungalingi unyathele noma kanjani ucele ukwesaba noma uhamba kanjani ucele ukwesaba wathi lo muzi lona wasezulwini kodwa amakhosazana wakhona wasawuhloniphi ngesimo sokuthi sebevele bempuntshe locingo lolu impunto lentamba abathandazi sebevele bephume bengene sebenyenze igrandi indawo yami yasekhaya lemphefumulo wathi le ndawo lena ihlonipheke kakhulu ngakho ngicela ukuthi njalo amakhosazana mazodlala angadluli la kulo muzi lo angadluli njalo mayefika athandaze aguqa athandaze acela ukungena angaveli kampunti kanjalo ngoba uzohlangabezana nengilosi makhosazana ushonge uyasithanda cela ukulabuseni izilanga igama sinovuyo wabheka ngivela eMaritzburg esobantu ngaphansi kwenkosi uNyazi ngaba nesibonakaliso ngila komagceke asekhaya lemphefumulo ngisebenza namanje ngathi ngathathayo ngishaya nendonga wathi kusenjalo kwabitshi la ngishaya enyaweni ngalimali bangibhanishe ngami ngohlala phansi ngithi ngisahlale phansi ngalala mengivuka ngasebusuku ngihambe ngiyele intaba yaseduze la sesilala khona mengifike entabeni ngifike ngihlale phansi simnyama isibhakabhaka cele ney'nkanyezi zabalele ithi ngisahleli kanjalo suku ubaba omzalayo ehlale phansi ngijabule ukumbona sixoxe ngisakhumbula sikhuluma ngayo mesiyavalile sihamba emva kwesikhashana kufika umkhulu ozala umama efike ehlala ngijabule kakhulu ngimbone ngiqale ukumbona sixoxe naye ngikhumbula ukuthi saxoxa ngalo kuthi kusenjalo ebeke isandla sakhe la ngimele khona meseyaphola mesethi nkosazane singahamba engiqabule esiphongweni mesethi inkosi ikubusise ngathi amen wahamba ngaphaphama njabule kakhulu sikwazi ukuthi sibangikhombisele lawo ngakwazi ukuthi kufike ukuthi ngizobasebenzela
phela uvalo njengamanje ngoba ngizokhuluma ngani uNyazi. Igama lami ngulobuhle isibongo ngaThusi. Udade bami okhanya Thusi lo ekade efikile la ezokhuluma ngoNyazi. Ngifike la kwaMashu ngikhuluma nje ngokusheshisa ngeke ngaba nephupho. Leli phupho leli ngaqaleka kodwa ngiyakhumbula kancane ukuthi lakhuluma ngaleli khaya ngoba okunye kwabo ngakubona ula ekhaya. Hayibo. Ngiyaqhamuka indawo iqondile ngithi ngiyabuka phansi ukhona ulwandle. Mawuzothatha sakho saka left nesaka right uzoyibona le ndaba engixoxayo. Phansi ulwandle. Kule farm lapha phansi ulwandle mase phakathi kwa right kanje. Phansi kunento ngathi umkhumbi kodwa futhi plasteli yokubeka izinto zokusebenza kwakuneNazaretha lesilisa lakusebenza phansi. Ngazala njani ezigubhini laphaya. Hayibo lezi gubhu lezi angaziwenziwani mangibuka phansi kuwudonga ngazingacishe ngawa. Shuthi ngala isandla sami right ngabona lo muzi lo ngikhomba ngala. Sandla sakamsaka left. Mangithi ngiyakula ngehlela ngetebhisi ngakhona. Ngiqhamuka ngemuva mangehla nangu umuntu angazi ukuthi umuntu nje eGonazaretha uyahamba etshela abantu ukuthi yabona la akudanzwa lana akwenziwa lutho olubhedayo uyangena nje kuphela wenza ozokwenza. Hayi mangabe ngithi ngehla ngibona amathempeli awu2 amathempeli engasilala elikhulu nelinye engasilala elincane. Uma ngihamba vele qhamuka omunye umama athi ngicela ungiphelezele ngesitolo mase ngiyabona ngingenise emkhumbini. Mase ngithi ngiyaphuma mase ngihamba nalo mkhumbi. Emva lomkhumbi mase ngiyayibona umkhumbi sengiphumile. Sengiphali le ndawo engathi labantu babamba ibhokisi engibashiye. Ngiyaqala ibhokisi labamba ukuthi laba phambi kwami ngibona amaNazaretha ayahamba phambili awesimame ango-14 mina ngicabanga ukuthi nginkosazana entethelele. Mangabona amaNazaretha kube ngathi konke othethayo phambili athi yewe washotela ngemuva washedela ngemuva nje kwenze njani. Shuthi-ke engaxoxanga iphupho wachaza ukuthi leli bhokisi kahle khona oyezokulala wabuya banethemba lokuthi hayi cha shuthi khona lapho sazozama. Ngeza la kasidadewethu kuhlaza esamba lethempeli ngithi mina dadewethu angilazi lelo thempeli kodwa kunethempeli elikhulu engathi mangidlula ngakhona khona le pinki ngalapha phezulu engezwa ngikuthanda kodwa nami angazi ukuthi-ke bathi hey khona impela. Mangifika ekhaya khona lokhu angazi kuzokwenziwani makuzoba yimbuzi kuzoshiya ukuthethelela abantu abangasekho kubaleka. Hayi nodadewethu khona umndeni wakhe uzokhona kwenzeke lokho. Mase ngilele ebusuku ngiphaphame ngazi ukuthi kade khuleko kanje ephusheni makhuleko ephusheni mase ngathi khona itebhisi kumele ngiwe ngazo ngephezulu ngiyiphuke itebhisi mase kuba khona indawo ephezulu. Le ndawo le ephezulu ngasikhela umndeni lapha phansi kodwa ugogo engabona kahle ugogo wami Maduke ozala uma wami. Ngiyabonga umama unganikezi wangifundisa uNazaretha. Mangihamba phezulu ngidlula izindlu phambili ngathiwa nginamaliba. Lamaliba lawa shuthi kade nginyuka ngisuka phansi ngangiphethe amanzi ngojeni. Shuthi ngaphelela amaliba ngikhulume ngicabanga ukuthi ngangibahlambulula angazi. Shuthi mase sengizokwehla ngehlele phansi mase ngehla nesikhwama esibomvu engazi ukuthi sasinani. Lesi sikhwama esibomvu ngehle naso ngehlele phansi la emhlabeni ngisidonse. Mase kufika into ethi lesi sikhwama kumele sishe sashela emlilweni. Sathi mesishele emlilweni ngabona ngathi sengisendlini le ndlu lena ivalekile. Ngathi ngithi ngiyalivala ngiyadusha iwindi lele ngibona livulekile alivuleki angazi amandla ngawathatha. Mangithi ngadusha leli windi umuntu wesimame engingamazi wayemkhulu edusha leli windi. Shuthi lo mama sala baqhamuke nje into asuthi naye yagcinela nalo mama ethi yenzani engane ngoba ingane angazi uNyazi Lwezulu kanjani bazalwane. uNyazi Lwezulu liyasibonisa ibonakaliso ushembe unkulunkulu. Amen bazalwane. Ukugcina lo ngoba emva kokho. Ukugcina lo. Sikhathi sami. nguthokozana kaMsomi. Phamsisi Thokozana ho. Nguthokozana kaMsomi khona la esigodini samaqathi enkosini ingqo. Kusho ukuthi-ke sinomntanami sijwayele ukuza khona la ekhaya lemphefumulo. Sibone-ke usisomakhelwane sithi hayi bokuze njalo ekhaya lemphefumulo.
athi hayi mina ngikhonza ePostone, nawe ngoqala uze ePostone. Okay, ngisho lo sakudlala. Kuthe sesilele ekhaya afike umakalosisi ofana naye ngamashi ahlale lapha ekhaya kusofa athi ngikulindile ngihamba nawe la uhlezi uthi uyakhona ekhaya lemphefumulo sijwayele ukuthi senze kancane-ke thina ngithi ngifuna umtshela inkonzo yasemini athi sengiyilindile ngithukele ngoba kwe-wardrobe ngiphe isiketi esimhlophe nethophe emhlophe ngoba babe bagqoke okumhlophe kwamapostoli vele bakhonza epostoli bese ngimtshela ngithi kodwa mami yazi isimo sinzimana la ekhaya athi ushebe phela ukuthanda impela isimo sinzima khona uzomuzwa bese-ke ngidlula ngimtshela-ke umngane kanosisi-ke nginethemba lokuthi ngelinye ilanga unkulunkulu yobasiza nabo begcine befika kuzosakube namhlanje kusho ukuthi ngale ngemumva la umntwana kade eze ku-23 mase sihamba bese ngibona isikhumba sesilwane amshona abanye basibonile isilwane sisabeka ngendlela emangisayo ngiyazi leyana bese ngiphatheka kabuhlungu ngithi inkosi iy'ngane izohabula le nto angiyazi ukuthi yini kodwa kule ndawo le engcole kakhulu ngibona khona abadala abahleli izalukwazi nangunogogo uyadondolozela engathi manje usezohlala phansi kulo layini la ngemumva bese-ke bayeza-ke akuhambeki kahle engathi behamba naphezu kwesihlahla bese kuba neviyo-ke lamadoda acula kamnandi njenge-Black Mambazo athi ushembe unomusa uNyazi lunomusa ayeza kuyigrawundi la ngemuva unanomgodi futhi ayeza lamaviyo afake imodansane bayeza nje obaba abade abanye bafishane yebo bengisho lokho bese-ke umuzi lo wekhaya lomphefumulo uyisihlahla esikhulu silangemumva esikhulu kunangala i-design le kulesihlahla leyo ibona lapha i-brown kulesi sihlahla kunabantu ngeke ngasebenza ekhaya labadala abamhlophe ngizela semhlawumbe umndeni wami ngoba abanye khona laba abathatha kancane abanesifo sokukhohlwa kanjalo uyabona khona noma babhekile bahleli nje la uyabona ukuthi bahleli bayiphethe kahle sengigqamisa indaba yokuthi abamhlophe bakhona kodwa manje lo omunye umhlophe naye ugcabile la uyabona ukuthi manje ugcabile kodwa ugcabile futhi ugcabe ngomuthi ngicela inkosi isinezile inkosi yasePhakameni uNyazi Lwezulu Nazaretha ngizocela enkosini enkulu yasebuhleni nguNazaretha uNyazi Lwezulu lehlise lolu sizi esengilithole lapha ngaphakathi komzwalo wasekhaya lemphefumulo. Nazaretha ngingene la ngaphakathi ikala inkonzo yamanje mini ubani nkosana usho igama unkosinathi wakazikhali ngokuzalwa ngizalelwa le endaweni yasehluhluwe kamhlaba yalingana esigodini sakwaMduku inkosi uGumede ngokuhlala ngilapha emgababa kamama esigodini sasemathulini enkosini uSithuli ngithe mangihlezi lapha ngiguqile Nazaretha kwabe sekufika ikhehla elifike kimi lazibiza ngokuthi lingukhokho wami lizala umkhulu ozala ubaba wami la malifika leli khehla leli lifike nosizi ngazizwa nginosizi kakhulu ngahluleka nokuqhubeka ngiguqe ngakhothama ngahlala phansi ngithe mangikhothama la bese liyakhuluma leli khehla lathi mzukulu ngiyakubona ukufika kwakho ngaphansi kwalamagceke wedidekile ngoba awazi ukuthi uzokwenzani lalela-ke mzukulu ngizokutshela mina ukuthi uzokwenzani lapha uyambona nalo baba umshumayeli esho ubaba umshumayeli uba umshumayeli wala ekhaya uba umshumayeli umajiya wathi uyambona umshumayeli umajiya ngathi mkhulu wathi hamba uyekuyena straight ufike kuye uthi ngithe wabe sengilandisa
konke ngikwenzile ke lokho maNazaretha ngaphuma ngayo baba uMshumayeli lapha ngaphandle esesihlahleni ngafike ngaguqa ngambikela ngathi baba uMshumayeli ufike umkhulu wathi kanti wathi baba uMshumayeli angize ngizobeka lapho udaba khona baba uthi umkhulu mzukulu njengoba sikuthumele lapha namhlanje sizocela mzukulu ukuba uyocelela abafowethu intethelelo kushembe ngesenzo sabo esimbi abasenza emndenini wakakhokhokazi wakho okuyisalukazi esizala umkhulu wami ozala ubaba uthi mzukulu abafowethu baphatha kabuhlungu ukhokhokazi wakho waze kwafika isikhathi lapho ehamba khona lapha ekhaya ephindela kubo ngoba engaphathekile kahle njalo ehlala ngokugula lo khokhokazi engikhuluma ngaye mzukulu umanqumalo waseSwazini ebukhosini okuyisalukazi esizala umkhulu wakho sadlula emhlabeni mzukulu ngesandla semndeni yabafowethu bamdlisa maNazaretha nginosizi angiyena umuntu ozwelayo kodwa le ndaba ayingiphethe neze kahle ngoba nezinyembezi ziseduzane ngiyazizwa kodwa ngizamile ukuziqinisa ngoba ngiyindoda ngiyaziqinisa maNazaretha abesethi-ke hamba-ke uye kumshumayeli uMajiya ufike umtshele ngalokhu uzobe sekweluleka mzukulu ukuthi labafowethu laba uyobacelela kanjani intethelelo bahlambuluke kulesenzo sabesimbi abasenza emndenini wakokhokhokazi wakho ugogo umanqumalo maNazaretha lesibonakaliso sifika ngihlezi lapha phansi namhlanje bengingazimisele ngokuza lapha ekhaya lemphefumulo izolo bengizitshela ukuthi ngizovuka ngiye esabatheni enkonzweni yasekuseni emini ngibe sengihamba nomunye umalume wami asesihlobeni siya ebholeni ngiyobukela ibhola iPirates kwabe sekufona inkosana yakaNdlovu engihamba nawo lapha emuva yathi zikhali siyahamba ngiye ekhaya lemphefumulo uma unothando lokuya indawo ikhona ngathi mfowethu nakanjani ngizobe ngikhona lapha ngiyazibuza ukuthi njengoba ngikade ngikhona kulela sonto esiphuma kuyona namanje futhi ngiyaphinda ngiza lapha ngithini-ke ngoba ngize lapha bakhona umyalezo abangibathi siyixoxile lona anginawo umyalezo namhlanje kanti ukhona umyalezo ngokufica phambili maNazaretha kufika lesibonakaliso nje kukade kwafika esinye isibonakaliso sendlu ekhaya lemphefumulo ngihamba nomfana omncane mangihamba naye nomfana omncane ngathi kunobaba lapha ethempelini okhishwa ngaphandle athi mayekhishwa ngaphandle abesengicela ubaba uMshumayeli okhona lapho kulelo sonto athi phelezela lo baba uyomkhisa imbali lapha ngaphandle khona ezoya kohlambuluka ngithi mangiphuma nalo baba kube ngathi siyarawonda ngibone ngazi ukuthi manje sesisebuhleni futhi bomNazaretha abe kube sekuqhamuka omunye ubaba ogqoke ingubo emhlophe akhombe isihlahla mangisibuka lesihlahla ngathi seseyindoni athi nasi-ke isihlahla esakho njengobaba wasihlambulula wathi abantu bebehlambuluka bayokukha amaqabunga aso lo baba abesethatha lamaqabunga ngibe sengimshiya ngihamba lapho nalo mfana omncane ngathi sinyuka endaweni eyindaba kodwa masinyuka ngathi le ndlela esinyuka ngayo iyongikhamukisela esangweni emzini omkhulu wasebuhleni lapha ngasempompini omdala ngithi manginyuka ngithi mangidlula kukhulume izwi ngakwenye indawo lithi izwi anizodlula lapha ningambingelelanga lo ngithi ubani lona ekuthiwa simbingelele ngiyabuza ngiphendulana nalo lelizwi athi mangithi ngiyabuka lo muntu ekuthiwa simbingelele aqhamuke eyinganga njengoba eyinganga ngithi ngisabheka athi ubaba lowo muntu uma umbingelela uthi awo angizwa le language ngisho nami lento phela ngeke ngimphikiswa ngithi awo
yabo ivume lento ibisigijima ize kimi mayisifika kimi ishintshe kube sengazi ukuthi ke manje sekuyinkawu ibisisukuma lento ihambe ngezinyawo zombili ingibambe isandla ihambe ngihamba nayo lento iphenduke ibe inkosazana bese inantsuka abese ngibuza futhi lo muntu athi uyazi ukuthi ubani le nkosazana ohamba nayo ngithi cha baba angazi athi lo muntu inkosazana yami lena uNomalanga isawushemba awu nkosazana noMalanga hayi ngihambi impela sengimbambile ke nami ngesandla sibambene siyahamba nalo nalofana omncane lapha ukhamuka amakhosazana amabili ngathi ajabulela le nkosazana ufuna ukuzogijima eduze kwayo sengiyaphebeza manje ngiyayivikela le nkosazana ngibe senginyukele ngibone indlu ekhaya lemphefumulo manje ngena lapha kulendlu ekhaya lemphefumulo kunabaphathi abashumayeli abahlezi ngaphambili mangena eminyango basesandleni sokudla kunabantu abasesandleni sonxele kunamakhosazana omama benteselelo makhosazana benteselelo bathi shuthi mangena phakathi bakhombane ngami mabakhombana ngami ngivele kube ngazi ukuthi ngiyahlubuka ngithi labantu labo bavele bakhuluma ngami ngibhekile angivele ngiphume ngami ngiphume ngihambe ngibe senginyukela lapha bengisho khona esangweni mangikhamuka esangweni laba emzini kababa epheni komNazaretha kuvele kuphume umshumayeli angene kwinkundla engathi iphuma ngaphakathi ishadi kababa angene bonke besasangweni bangene phakathi bavale izitapha basuke ngiza nale nkosazane lapha uNomalanga inkosazane kababa mangifika emasangweni le nkosazane ime kukhamuka imoto edonsa itrailer ithi mayiza le moto esangweni ngibe sengibona amasosha amaningi amesangweni kababa lamasosha lawa ngathi lawa athiwa amasosha omkhonto abesevula amasango ngalesikhathi evula amasango ingene le moto mebevula le trailer ngathi ngomuntu phakathi kunebhokisi siyaphela ba kunebhokisi lapha phakathi melivula lebhokisi kunomuntu olele wesifazane engathuyiswa ngaphakathi kubaba ngalesikhathi lo muntu evulwa lenkosazane ehamba nayo ibisindedela ihlale phezulu kwalo lebhokisi ngalesikhathi ihlala phezulu kwalo lebhokisi ibisiyanyamalala ngizibone sengisele noMnazaretha inantsuka ngiyiphethe ngesandla ngithi hawu nkosazane wabe usungishiya kwaba khona izwi kamama elithi musukhala angani nkosazane njengoba beze lapha ubezobuyisela umphefumulo walo muntu olapha phakathi athi masingena ngaphakathi lomuntu wabe seyavuka nomama namanje angimazi ukuthi ungubani lo mama uNkulunkulu kaShembe ngicela angikhanyisele kubona konke engithunyelwe kona ekhaya lemphefumulo uNyazi lwezulu lube ngami inkosi ibusiseni kusizwe ngizocela ukuxolisa uLosinya la nabaphathi ningi izinto zenzeka kimi la ungakhulumeki ngibe nje novana kodwa ngiyabona inkontelo phindile uzoba necala mawungayikhulumile lezi ndaba khona izwi elakhulunywa umshumayeli uSimamane kwafika omunye wathi ngabe senikude manje sengingenile ezulini ngivingwe nguwe ukuthi lezi ndaba awuyikhuluma cha bangwele ngafika la ngizoboshwa ungena kwami nje la ngilethwa la ngakumuntu ozoboshwa lo okhulumayo uzwelethu akahlonga ezweni la kwahlonga inkosi obakahlonga ngifika la bengizoboshwa noMdeni ngahamba ngagijima ngayobika wathi ubaba kule mthwalo ngagijima ngaya khona ngathi nje sengikanje baba kwakhona umshumayeli owangihlehlisa wathi hayi sebephumela abantu afanele baba wona usuzobika endengeni wethi inyembezi kumina ngoba ngangibona ukuthi kusho ukuthi mangafika ngapha kusho ukuthi ngizoboshwa ngempela icala lami lalinje sabhala incwadi ushuthi lenkosi eyayisekhona ngeshwa-ke yakhothama ngo-2020 ngenxa yeCOVID iwumfowethu kumina
yesizwe. Sibhala incwadi yokuthi inkomo nasakhe khona kusalimeki, inkomo ziyafa futhi indawo isiwugwadule nesomiso. Ngakho-ke lamajalimane lawa yedlu umhlaba wakithi ewuliwe wokhokho wethu, sicela ukuthi manje ukungena nathi asinike indawo ukuze sikwazi ukulima. Sayibhala le ncwadi ngeshwa-ke wakhothama-ke umfowethu, lwase lisala nami ekudaba nabanye. Abanye-ke bahlehla bathi ngeke ngoba amajalimane lawa nemali futhi anabameli abanzima. Kusho ukuthi masilwa nawo kuzophela ngisho inkomo esifayeni kuphele yonke into. Ngathi mina hayi ngobe lakithi lelizwe mina ngiyalifuna nje noma ngingedwa. Hayi-ke sawabhalela incwadi amajalimane angayiphenduli incwadi. Kwase kufuna ukucasuka kumina uma ngibona isomiso sesingena impela ngabona uzofaka inkomo manje. Hayi mina ngiyangena manje. Ngingena-ke ngodlike manje. Hayi ngangena ngakha. Ngaqala sakha sibababili noma ubaba omncane sakha nje. Hey, sathi induna hayibo wemadoda. Nakha kanjani emhlabeni wamajalimane engavumeli. Yabona inzoboshwa. Sithi cha ayilungile ake sakhe nje kodwa. Athi sizathu zinduna hayi ingabe nisasithinta-ke thina ngoba siyawasaba la majalimane. Hayi sakha. Bangena abantu bebonke unapho abantu bakha, angena abantu ngobuningi sababeka, sabasikela namasini. Hayibo. Bakha abantu balima baqhuma amazambane obhatata yonke into. Banathezeka nje abantu. Hayi uthengile eThekwini. Ngifonela unkosikazi uthi hey konakele la. Ithi mina yini uthe kundiza amabhaloli la amajalimane ayashuta hamba ngamabhaloli. Apatrola ngawo bepatrola imhlaba yabo. Ayashuta sisovalweni ngena kade ngithi ngiyabona sina ngisaya ngabona sina manje ngoba ngilovalo ngithi mina hayi khuleka nkosikazi ngeke kwenzeke lutho. Kanjani? Umuntu oqala nje ozoboshwa wena. Kusho ingane zami zizobulawa indlala. Bese ngithi ukuthuka kancane bengamkhombisi ngithukile phela uma indoda oqila noma kunzima ungakhombisi unkosikazi ukuthi unokutekenteka. Ngiphuthume-ke ngiye emthwalume ngiye enkosini ngakho-ke ngifike ngivimbeka-ke khona. Ikhali ngizehle bese ngimtshela umshumayeli esasisebenza nawo ngoku. Nabona noma ngivimbe ngiye enkosini ngingase ngiboshwe noma yini. Hawu yini na hayi ngimchazela athi awusekulethi ngeke usaye enkosini. Ingiphathe kabi lento kanti khona insizwe engilalele ngoba ngikhuluma nje insizwe yazinto ezokusiza ukuthi uyelapha ekhaya lemphefumulo. Okhokho bakho bakhona. Uwapho lensizwe insizwe hayi mina wala emzumbe. La emthwalulo khona la. Cabanga ngitshela umuntu wangale mina ngila ehostela ngokuhlala kuseduze la. Ngitshela umuntu wale umntana into eseduze kwami. Hey indaba yalana ikhulu kwaNazaretha. Ngiyakhumbula nango-2016 umkhulu wami uhlezi umbawela uhlezi. Kwafika uyise umkhulu wathi phuthuma kuze unkulunkulu hambe uyothenga upende. Lo pende lokuqala upendela umkhulu wami owathenga lo pende. Ethumela usomkhulu kodwa namanje akaze afike. Namanje. Hayi ngiphuthumele ngize la. Ngifike nginikele ngilubikele lo daba. Kwathi ngilele ngabona izalukwazi zilokhu zibelethe nje ngathi imthwalo emkhulu la emhlanje. Angathi izongena leli sango. Kwakuyisabatha lokuqala nje kade ngidla. Hawu ngibona sifona sinezalukwazi hawu zalukwazi ngangithwalise nabo athi cha ngeke asangeni thina kulo muzi. Hawu yini kanti ngoba ngithwele nje ngithwele ukuthi ngiyongathatha ungasiphathisi. Siyongena mhla wena wathenga isimayo lapha ya. Kuloya muzi. Sizohlala nje silinde ngaphandle. Mhla wathenga isimayo wasongena ukuze nathi sifike sidle ngoba sisuka kude kakhulu silambile. Yabona esinye sawo sesiphelelwa amandla. Ubona ukuthi silambile. Hayi-ke nangampela kwenzele bakhela abantu lapha ya. Ngizwe
ukuthi hayi ngiyakuqoqa indaba yakho ezoyizwe yizothiwa hayi bayangifuna labelungu igama vele seliphambili ukuthi umuntu owakhise laba abantu uzwelethi umuntu owakhise laba abantu hayi yiye nginovalo kodwa uzodlula usuku esithathu ngiye lapho kwakungumsombuluko bengifuna ngolwesine kwafika umuntu ngesibonakaliso kwenu ibhungu elingaliphethe ibriefcase lathi wena uzwelethu ngathi mina yebo lathi nanti iphepha ngithunyiwe kuthiwa angizokunika iphepha lomhlaba wakini unkulunkulu uyawubuyisa manje namakhosi akini hayi ngiphaphame ngijabule la ngicabanga kanti iyaphupha manje ukuthi imicabango yami mhlambe hayi ngihambe ngiye la ngibizwa khona ngiyafika abelungu bagcwele i-ofisi lo esasizohamba naye ngathi ngiyamcela wathi hayi nginendlela manje umoya esethukile lo ngokwakushubile ngiyafika abelungu bagcwele i-ofisi hayi ngifike ngiyiqinise ngithandazile hayi uwe umhlongo ngithi mina bathi khashwa sithi sokubuza ukuthi yindaba ukuthi uthumela abantu bayokwakha emhlabeni wethu ngale kwemvume bese ngichaza cha ngayibhala incwadi nangayiphendula manje yabona inkomo ziyafa manje isomiso ngizona singene wayesehleka lo muntu wathi ushuthi manje ungena ngodlini ngathi mina hey wanilele ekhaya lo muntu lo myoni kini ekhaya wathi wayesethi lo munye uzokwazi ukuyimela lento yenzayo ngathi mina ngomhlaba wakithi ngizokumela hayi wayesethi lo muntu wayehlisa umoya esho kulo munye uyamkhuza lo comrade umkhwenyana kalo muntu wokuthustekeni bamehlisa hayehlisa umoya athi ayihlokwa ngoba khokho bakho ibona basibeka lo mhlaba alake silwe nawe thina noma ungene ngodlini kodwa ke mina ngizohamba ngikhombise lo mhlaba umi kanjani sihambe nalo umlungu singene emotweni ngicabange ngihlizile eyishembe hamba nami ngoba ngazi umlungu uzongenzani endleleni kodwa sihambe nawo bese ngikhombisa ngoba lo mhlaba enakhe khona awuphelele nakho lo mhlaba ugcina khona lesigqoko esithile esiwu-293 ila kuphela khona umhlaba hlokwa akha lo mhlaba kodwa uma ufuna ukusebenza ubuze kuthini usitshele usetshenzwayo ngendaba yekhaya lemphefumulo ithi-ke ngizobuyela kancane emuva lo muntu mase ngifikile ngisayine iphepha esibonakalisweni futhi uyokwenzelani njengoba sengikubuyisele umhlaba wakho na bese ngithi mina ubona ubaba uzotuba athi ngumzimvubu hayi bese ngidideke ukuthi umzimvuba ngibuze komunye u-anti omdala osekhulile umzimvubu athi hayi ukhokho kababa wakho inkosi endala yakahlongo ngithi mina ngisagidwe lokho ukuthi ngizomnika athi ngithengela iy'thelo mosufike ekhaya lemphefumulo ungenzele isimayo sey'thelo nangampela ngafike ngasenza leso simayo lo mhlaba namanje ukhona siwuselizweni ngiyayithetha inkosi yakithi ehleli kokuphalama uNyazi Lwezulu bakhonza bakhe basezulwini isimangaliso lesi indaba kaHlembe uNyazi Lwezulu kuyadabisa uma kusekhona abantu omona ukuthi ilanga liyashona kodwa basathuka unkulunkulu umhlaba ungasakhulumi thina sekhuluma ihlabathi bakhonza bakhe basezulwini ngisho noma kuthiwa wazi lutho ngoHlembe kodwa makufika abantu bakini abalelo thina umhlaba ozofa uye kuwo umbulele incwadi impotho kwezisiyama izikronike zokuqala 17 verse 7 uma kufika abantu bakini noJobe 8 verse 8 uma kufika abantu bakini abalelo thina umhlaba sebengalelo thuna sebazi ngesiphetho sempilo yomuntu bengasakhulumi wasemhlabeni betunyaza unkulunkulu ubona umuntu ongakutshela ubona umuntu ongakutshela mntana inkosi ongakafika kodwa uzotshela umuntu osedlulile
bese ungalela umuntu ogula ngekhanda iyadabulisa lento ngoba abantu abenzekalo masebefika bahlupha ingane zabo ithuna lingasamdedetha ndlula bese qothi ingane ayidubhise emva kwenyanga yamakhulu ey'nkulungwane sekuthiwa ukhokho wezizulwane sesikhombisa owathi unkulunkulu umoya oyingcwele uyena lo mbhuqabhuqayo iyadabulisa lento funda khona yithi Zikhulekazi oqala 17 verse 11 Kuyakuthi lapho izinsuku zakho seyiphelile emhlabeni ukuba uye koyihlo ngivusa inzalo yakho emva kwakho eyamadodana akho enzeni ngiqinise umbuso wakho bebona sivusiwe thina wena njengoba umathingi wemhlophe noma ungayimathingi wemhlophe ulapha kwethu ngaphandle kwenkosi uNyazi uyiyo umuntu okuthiwa okhokho bakho baphelela izinsuku wasevusa wena namhlanje umile emhlabeni uphambi kwaNkulunkulu ukuthi uzoqinisa umbuso wezemkhulu ukuthi uvuke umuzi wakho oluphile mayibonge inkosi uyakudlapha iy'nsuku zakho seyiphelele ukuthi uye koyihlo awudashembe awukaJesu awukosampito Ana Maria kodwa uyaboyihlo Deuteronomy 10 verse 15 noJoel 8 verse 8 sikhumbule imfundiso ingcwele sikhumbule inkosi yami nalaba kade bethuma imini thina sinawo inkosi ongathiwa phela vela kithi asanqonda asinawo amandla thina ongathi phela vela kithi kodwa sinethemba elinjalo ngayo uNyazi ukuthi uyosiza asiphe umhlahlandlela nenkombandlela akekho umuntu ongakwazi ukuchaza impilo yasezulwini noma akwazi ukuchaza noma akwazi ukukhipha ikhambi engaphilisa imiphefumulo yabazali bethu ngaphandle koNyazi kodwa uJehova webanamelo emhlabeni uJehova webanamelo ngokwethu ukubathanda wakhetha inzalo yabo ngasemva wabo thina nina kubantu bonke njengenamuhla Yehova sikhethiwe njengoba siguqile njengoba sinasikhethiwe emzalweni yonke yakwethu ezindlu okhetha mina nawe amen nawe wakwethu manje umuntu yonke ukhethiwe namhlanje uzozovula indlela uhlakaniphe ucela ukuqonda uzwe ukuthi malelo kwethu nokhokho abahleli kahle abahlanga ethuneni ithuna lampishile kwabona emhlabeni ukhethiwe lokula cela ukuhlakani cela indlela sezulwini funda ba Joel verse 8 khumbula izulwa ayabuze sikolane lisakhaza phambili uqinise ungayivali imapho yakho uyazophambo kulizulwane akushiwo ubawale womkhulu nokhokho wakho uthi uyizulwane ushembukwalela emthandazweni wesabatha esokuqala bongani uJehova neyizulwane zakho usebenzise ufanele ukubonga neyizulwane zakho esokuvala esika-7 sithi bongani uJehova neyizuphinda kathathu shembe iziphi izulwane akhuluma ngazo izizukulwane esakhokhoqala esakhokhokwesibili ukuze kuyofika lezi zizukulwane esasikhulumela umkhombozi wathi izizukulwane zesishiyagalombili wayeyibutho lenkosi uShaka namhlanje wesebonga ukuthi uNyazi wezulu imkhiphe imkhondo ukhona yini umuntu owumuntu ongakhipha imkhondo eswini somuntu esomphefumulo mayewumuntu uthi uNyazi wezulu seliyikhiphile imkhondo yonke azanganikele lo mntwana ngoba sabuza ngelikhethela lokho sathi noma uthi umntwana akasebenzi uyekelene abantu bathi bakhona bayigwili kodwa imali yabo ngiyifuna ingcolile ngithathele umntwana angiyelisa umsebenzi ngaphuphumendo phuma nizokusiza ngathi asinandi lutho njengoba mina ngigcwele imikhondo eswini ngizomphana umntwana ngithi mina sicelele ngithemba nabonke bezibizelayo sicelele kuthemba ngoba ushemba umdloma afuna lonke ifa lomuntu omnyama sathi kulungilele ngeke umntwana sombikela ushemba sapheka sathatha Lwezulu uthi ucela amandla abanalutho umntwana
Now we say that is what I'm saying. Amen. What you can do to propose to tell you in Yanda and compared to listening as we keep it. Uti, basically, what I do was a series, but not a visit, but in cases of man. A young man of top that they run a human piece in Uruwe. Namafote anayongi baruke uthi besimole kakhulu manje uNyazi sengikhipha umkhonto waxeka sengizokwazi uNyazi icele lomntwana ihlahla amayongozi amen ubathi mina nawe uzozibanga ngekhaya okubuke isengudwe lapha ubusizi lo bafowethu akekho umuntu ongathatha lezi zinto ezibuzwayo kodwa sicela uNyazi Lwezulu usasa ezulini askephele emaqomeni akhe ezulini uyazi konke lokho lokho usizo othulile likakhulu kankulu wakhe umbonela ngaphandle angazange ukushwa yini asengenza wakho abahleli lapha ngaphandle ngivamisile ukubona lokho uzibakhalele ngoba basuka amazwe ngamazwe abantu asuke umuntu okhala ngaphandle indlela yamanje ngazi ngaphandle ethulile kunabafowethu bezithi zamasele ngaphandle ethula losimamani bahlala abanye basebenza lapho ngaphesheya abanye baphela abanye kwafika inkulumo nakuthi hayi ngotshela abashumayeli ukuthi akusali umuntu mhlawumbe oyedwa ophelayo noma babili noma oyedwa uzokata amathuluzi makwenza umthandazo wokuvuka nathi bonke abantu abangena ethempelini ngoba ngaleso sikhathi basuke bengena emfuleni begezwa bagezwa phezu kwethu abantu basegazini lethu abazali bethu abantu basebuthosheni namakhanda ethu emkatsheni yamathambo ethu emzimbeni emphefumulweni lethu enyameni lethu washo ngami ngamagwaza lathi mina kusikhulu lathi ngabona ukuvana ngisemncane lathi ngabona ukuvana ngokuqinisile ngokuthi asiyona ikhensa basithuka sibiza ngesona yini ikhensa ngathi mina ngibheda ngathi mina akuyona ikhensa le endokuthi umntwana uphinde ikhensa ebonile ephelile bathi odokotela nekhensa ikhensa umdlavuza ngithi mina kushona ngathi ikhensa udokotela uzobona njalo umoya umphefumulo womuntu wakini owafa wabola wadliwa yingcanga wayesengeke wavuma umphefumulo kwangena egazini lakhe lo muntu oliyiphethu nayo yonke uma umphefumulo wakho ungena nesithombe salokufa kwakhe ungena uhlala ngaphakathi ey'nyameni zakhe iy'nyama zomzimba womuntu ngaphakathi zithambile angena ekhaya esibili uzohlamba umuntu kodwa amalibona babukilona kabona amashasha abesithi ikhensa abakwazi ukuthi ikhensa umdlavuza nginamse ngiyabheda nomhlanje inkosi uthi ngikuza ngithi mina lona ikhensa le asicele uNkulunkulu awusifunele ukuthi obani abantu abahleli nomntu ngaphezulu kwalomntana abelakhuluma le nkehla lathi mina ngusikhulu mina ngwagwaza mina ithina sihleli phezu kwalomntwana lapho umlimi lathi siqaqele ngaphakathi emzimbeni wakhe wathi sebesawuvala isinya sakhe lithi mina lizivalelani isinya somuntu uthi nabona nomuzo kodwa umuhle nomuzo wakwantukwazi sivimba isaluwazi ezaluyisa ngikhohlanga yonke indala mhlawumbe 15 years ngoba ngathunga ngathi ngika umuntu uhamba nempilo yokuhlunga sihamba nemhlabeni kanti uthi sivalelwise isaluwazi ezalunina uyise wakho Madiba isaluwazi ezalunina uyise imbomboli ingcanga zangenze lutho yazalisa uyindodakazi yethu ezalale ngane sikhuluma phezulu azangenze lutho manje ufungela nekwama kanti nathi sifezile nekwama zomngcola manje sivalisile ngokufungela ngezansi kuphi konke zakhe ufungela nekwama manje siyamviwa angabe manje siqaqelekile waqaqelekile sihamba ngane zethu ezinto zasekhohlelele ezinto ukuhluzisu konke izulu lethu kuyena umzimba wakhe sihleli nomngcola usezohamba ngenzenjani noma ngathandaza ngeke ezawona kanjani nje manazana zathi hayi khona uthimo somsana bathi hawa nazi lutho sesiphelelwa amandla besimthatha simsenza ngomeni sincele kena egazini lakho mayiseklinithi uze sithola amandla hayi sekuphelele umkipho manje imitha isasebenzi sesizowa ilesele manje wena mfana okuvana uthathiwa ngolombizi uthatholuthandaza sesiyakuyena amasukana yena masiqoda ngayo uzoza kuthina nalokubola sesigqolekele sisuka siyakuyena mangasukumi lo udadewabo naye zomenza nje manje iyadabisa le nto bantwana benkosi lo mntwana siphendula mina nawe le ndaba ke ekhulunywa ngayo
yaleli ikhehla ekhala ukuthi ukhokhokazi wakhe wabulawa abafowabo. Umuntu ezomdala ezobuzela umuzi ngambulanga. Nakithi nakini khona lokho uthi awukwazi abulanga kodwa khona. Ubona ngosizi unkulunkulu omkhulu bethu nobaba bethu nami semhlabeni namhlanje. Awucabanga ke ikhehla esakwazi esabulawa amadodana noma obhuti kanti lithi ibhuti bona laba balekisa balibulala. Lesakwazi uzala umkhulu wakhe. Umkhulu wakhe uzalise uyise uzala yena. Akukho umthambo lesakwazi yena. Ukhona. Umthambo lesakwazi khona kuye. Nakini nakuwe isakwazi sihamba siwumthakathi masasala ukhokho wakho umkhokho wazala umkhulu wazala uyihlo wazala wena. Lonke ufana lokulesakwazi nomzala wakho kuyanamathela kuwe egazini lakho kukhona. Uthi umqalo ndlela emapondweni ngakithi ngizonika umntwana kodwa lo mntwana akasawuhlala egazini lamakotweni ngoba igazi lamakotweni igcwele lona libukana labantwana. Ngizonika umntwana esesikhwameni esho umakoti kaNgcobo owayethi uma ezala abantwana uphuma umlenze wahamba wodwa ikhanda labo lokusima sihamba sodwa isisu hamba sodwa uqoqwe ugcine sekuhlangana intusa phela umntwana waze waba isithupha ezaleni waze wafika umqalo wendlela wathi ngizolinika umntwana mina umqalo wendlela uNyazi. Amen. Awangivumi. Amen. Kanti ngiyakwazi mfana nomfazi uNyazi unkulunkulu. Amen. Hayi mfana nomfazi ukhangela lapho wena mfana hayi cha mfana masipho angelele kodwa namhlanje ngikudelela udelela unkulunkulu namuntu kodwa into ehlungu esiyenzayo thina maNazaretha usenza uthi thina sahlekana thina kakhulu sihlekana sifana ama-social media kodwa nangu umbazi udelela unkulunkulu thulethi usenza ukuthatha iplatform unkulunkulu ayikhulumela into efana ngabe eziwa yithina umbulelele lo unkulunkulu afanele uzokhuluma unkulunkulu ngoba bafanele ukufika ingane zakhe. Okuhlungu futhi uma wathetha unkulunkulu ubheke umhlaba asinakujabuleli lokho sithuke sandaze ukuthi unkulunkulu asale sethuka nange sakhuluma ngoba khuluma ubheke umhlaba manje lentithinta wonke umuntu ngoba uthinta unkulunkulu lesisula lesisibona ihlelekile lisasayenza manje sifuna sazi kukhambile ngokwazi kahle ukuthi njengothinta unkulunkulu kumele wadinga unkulunkulu onyazi umhlaba ufuna ukwana wakhe ufuna ukubhubha nathi hayi ngeke sesiqalile wena unkulunkulu siyamcela akabhekane naye phela hayi umhlaba. Amen. Mayibona inkosi. Amen. Thina sizothetha amacala abazali wethu angasithwalisi ukukhuluma kubo. Angiboni nokuthi unayo ngathonga lo muntu angiboni futhi akaganile lo muntu wawasolisa kwazi wasithi ngilosaphi ubani umuntu wazwa namhlanje ngene bamntshela thina umlando yazisho wakhona umvenqango ukhona omkhulwana abantu basezulwini lapho owayebheka isibhuku ebheka ngasohlangothi into mama ney'ngane hhayi umuntu wezethuikilosi wesimame. Manje ufuna silandele yena awuyazi lento ingiphatha kabi ngengane ngaphuma emntwini wami kodwa ke ngibheke kule ndaba le ekuthiwa akhulume ngayo ukuze ukuthi lento lendala ikhambi lalapho ikhambi uNyazi mayibona inkosi. Amen. Uphele ukuthi sisukume ingane zakhe ziqale zobheka ukuba akuzalwazi ukuthi bakhona nabantu abaphilayo manje seyakhona kuhlale phansi luyongo lelidabu siyazilahla siyavuma thina abakamajima abakamajima sesikhokhe isibongo leklasini ukhaya angikhulumi wekhaya njani nomama ngikhuluma ngami nawe nawe nakhona lokho ukhona mhlawumbe uvuka ngolwisuku uvuka ngezenzo ukhulunywa ngomlomo sababongela sicela khona futhi ukuthi mhlembe asingene emathongweni noma amadlozi ngoba abantu abesebabi besaphethithi amadlozi mayesemahle segeziwa amathongo ingilosi mayibona inkosi. Hayi mabezama amadlozi bebekhombela besiphathisa izinto ngale basuke bengabadlozi ethuneni abantu besebenzisa amathonga sebezingilosi sebekhuluma ulimi lomvenqange mayibona inkosi.
manje ke yakaphodza bakhe basezulwini le ndaba ayibhekile kuwabantu kuphela nabazikhala kodwa ngizumsebenzisi ukuthi akusukele abazikhala abaphilayo bawuthi wathatha uba lesalwazi lesalwazi wasafazisiwe asiyanga abazikhali ngoba uma ubulala umuntu uzongamfuni angithunda uzoya kanjani ephoyizweni labazikhali akayi bazomqoqa nawe baba lowena ingane yakho yishaya mina noma lonika ikokuta ukuthi yakho abasezingane ngane isikhathi ngitheleza ngathi mina ngileze ingane yami uma unile ngokuhlala phansi nimlethe isixoxe angithola amathi ukuthi uyophi awubona nathuka bathinto bani abathuka ngane ngokodweni kusho njalo ubaba masethu uyophi lapha esithawini mina basethini la ingane yethu nisilobolele kahle kanje kodwa siyacela ukuthi uma unile umntwana nisibize sizoxoxisana ukuthi wamayo unile nisibize soxoxa oshawayo ke ingane yakho maseqhamuka ishayiwe ethabile kusendlini bese ulinde umkhonyana ukuthi azoyifuna bese uyamuthi ushabele umkhonyana singasaxoxisana uzosho phela ngingaxoxa uma kuthiwa hamba kweli ngafundiswanga ekhaya bese asukise ukuxoxele imali kana hayi manje obanjani bese asukise umuntu athawu ukuthi abasethini siyaxolisa awukho ingane iphume phakathi kweminwe sasingayifundisanga lokho ushoreze uma ngisibule wena ngicauthi yakuphi ngoba umqomo ukahle umuntu basuza wazakuba zithawu sekule umntwana wethu siyamthanda simuseba lesakwaza umntwana asiko wazali basuze ekhaya sizongena kanjani ekhaya sisiliwe ngomngcolile umuntu ongcolile angeni phakathi kokwezulu omini akangeni ingane kaMngoma eyayinkosazana eyadlala ithi inkosi langa iyaqothisa inkosi langa uyadlala umfazi wayekhonakele owayinikeza umuthi hayi ukuthi wayethaka wayinikeza umuthi wokuthi ithandeke ngoba ithayisakhethwa udangane omsebenzi yawumuntu kanisizofa yahlala ethumeni ududu washintsha ibhanti ilapha uqalwendlela esikhathi evuka ngosukumisana wavuka kuthi uqalwendlela evuka ngaphesheya kwethuna ngosukumisana wonke amathuna avuleka lowo ncwadi khona befundekayo angikholwa besiyalo ngosuku lokuthi amathuna avuleka bonke ababelele bavuka emathuneni kwenzeka kanjani umqalwendlela befunda moto umqalwendlela uma lokuthi uMateyu funda Mateyu wavuka bonke umqalwendlela ngesikhathi eshithi ibhanti izohlala ilanga uthiwa wahamba amathuna onke hamba bavuza abantu mayifica ufika ingane kaMngoma ilele phansi hawu nosibani kade wahamba ithi inkosi langa amashumi amathathu nanhlanu Mateyu funda baba 27 verse 8 funda baba uJesu wabuya wamemeza wathi ngezwe likhulu wathi wafa bheka iveli lethempele ladabuka kabili laqala phezulu laze lafika phansi umhlaba wazamaza amatshe adabuka amathuna avuleka wathi abangcwele ababelele bavuma nezidumbu zawo baphuma emathuneni emva kokuvuka kwabo bangene emzini oyingcwele babonakala bamenyeziwe emathuneni asibaboni bangenile uthaphu babonakala ekhaya lemphefumulo ngoba sebefuna umsindisa zobageza akhathele manje ukufa kufanele bavula emakhaya bagoduke umuntu oya ezulini noMdeni ogodukayo uzobavusa ushembe ekhaya lemphefumulo namhlanje bageze bese begoduka baye kufa bayibonkosi baye kushona bashonephi hayi balandeleni bafile bafeleni babhujiswa ubani ilokhu ngasele icegula ifana mancane ngoba nugcina umthetho wokuhlonipha no
ushemba akwazi umuntu osencane wazi ukuthi umuntu uyakhula abese kugoduka umuntu ogoduka iqedwe ngesakwazi mayibongosi namhlanje okwabethu bahamba njengoba nje sewathi wathela ngephupha encane njengoba umuntu wakusele akafanele ngosele hamba ngoba sendulo insizwa leyilwa okwakusele nodangala abantu labo bekhuluma empini bese beluka iy'toko nomyane bese kuthiwa balokana abantu besaphila kwintondoshiya bedlukudla kuhlambulukile besaphila nomuntu wakusele abantu babenjalo manje kuthiwa amazi abantu bathi abantu bakusele tuyikhehle cha bakutuyikhehle abantu ababekhehla iy'toko nomyane ngoba sebekhulile bese omyane umuntu asikoqekile okusele akasathi mayenzi kathi unkulunkulu aziluphi qedile manje yonke into yakho iqoqela manje ekhaya ingakho wafaka ungiyani ngoba ufaka ungiyani ukuthi inqondo yakho isiqoqelile usezowakho umuzi angisho ukuthi masigana sebancane kubi ngoba phela siphambi kwashem njengoba uyasikhulisa kodwa umthetho wakhona iy'nsizwa zingangabo obaba ongwa kwakuyinsiza ibutha kufanele hamsekutholi manje lolwipi lapho esifuleni cha silophela kwakuyinkolo yabo indulo evukelizwe amabutho uqala ukuthi ushemba ekezwa ehlanjulula bese kuzoba iy'ngilosi zegceke zenza umsebenzi wokuvikela igceke mayibonkosi ingakho namhlanje besibhubhisa ngoba bafaka buhlungu bangasenziwa amasiko baqotha imbodo nesisekelo bese befaka umoyumulo bathi thina siganimanga safa emabutheni sibuthwe amakhosi azange zizinemkhondo zizoluthakala nemkhondo ey'sulile bese bevela bavumbula bafana babe iy'ngwazi iy'ngwazi zamanje oshaya isibhamu akayo umfana ayofundela isibhamu kodwa usishaya isibhamu wakuthebenzini yini ufundisa namakhehla zingwazi engamabutho nokufaka khona ezweni kuletha labo bantu abafaka njalo bangangcwadi ushembe walandile ngamabutho agwelela ukuthi azokhisha imkhonto agezwe abesekhishwa iy'ntelezi ezimbi ababezidla ney'biba zey'lwane ukuze abantu babe ngabantu ukhona abantu abanenhliziyo embi umuntu abulale aze amhlephule umuntu ahlengise isibindi sakhe ucabanga ukuthi uma ufaka umuntu maye egcatshwa ngamafutha impisi ayisibani mayizidla nomuntu igijima nayo impisi indlavuzo umuntu afuna umuntu esaphile egijima naye akusho ukuthi basigcina njengokuwezinzelekwani bamdlavuza ngekibona impisi babedliswa babefaka amayimba zelwane khona bezoyihlipi ngejozi begijima lawo bantu mayevuka thuneni izovela phakathi komndeni kubanjani uvela nawonke umndeni kulana wodwa inqondele labo bantu abebuza ukuthi icala lithela kanjani uNyazi Lwezulu lithi hlanganani phela nina nabantu bangicala nibheka abaphilayo abanqomayo nivuna ukuthi bona kokubili babulala umuntu wayezovusa umuzi siyacela nina basithini ngoba manje icala sendulo thethwa ushembe uthetha la ekhaya lemphefumulo bengicela sambeni labanqomayo leli cala siyokhuluma ekhaya lemphefumulo kodwa manje uma bevumelana nabo sekufanele uqale ukhisha inkomo qala yokushoneza bona kwabanqomayo ukuthi sabulala umuntu eze uzokanda umuzi dotoli dala wakumanukana njani baqiniseka ukuthi siyathakatha basebesibulala bengenazo isiqiniseko fanele kushoneze labo bantu abazala bengane ukuthi iyogana babengayele babedala bakukhe okuhle iyogana kodwa kanti balethe impisi abazoyibulala bese logogo lo akhishwe idliso uNkulunkulu wasekhini elabambisa lona bambulala bese kugezwa labathathu abangenonkulunkulu bakhona bazidlala ngoba labo bathathu abayangandawo nangaphesheya thina basenalowo moya basathatha bakhanda iqembu labantu abafa bethatha bebulala khona begwaza khona bekhaya konke nomacala njalo athethwa la ushembe wathetha kulonkulu wasekhaya lemphefumulo ngoba ngeke kusabuyele emumva ngoba uma kuthiwa kubuyele ugogo uyothetha lelo cala kuthiwa achithe igazi lizochitha igazi vele nokufa wakhona kancamane
mhlawumbe abantu abathupha bonke nakhona sekuthikazi vusa iy'lwane zakhona nazo zidle khona usuke ubhedwa sekuyingozi ukuthikazi ungahlolanga qala ukuthi into eyenzayo ihlambulukile abantu bonke bacijile ingakho ushembe musama lokugijima noma ukuthi ngifuna ukubona lokho okubeni abasalwane namadala niyabazi impathiswa ngani njengoba bahlala iminyaka emathuneni abanye abakhumuli bakhangile khona lento abathi umdliwa labantu abathi umdliwa labantu abakhangile abakhumuli bahambe bezingela amathunga abantu bathwebula imiphefumulo yabantu bezwamalima bathatha inhlabathi yabo bawukhanda ondikasekeli bese befika omashe bathi umuzi wasekhawululatanzo uzokubethelela uzofaka umdliwa uzokade umuzi kwanje bona ndikhekela amanje elangcwatshwa mhlawumbe lafele ey'ntabeni lifaka abantu lifaka amakhuba bese kuthiwa nawo uzoya khona uzokadlala ekhaya bese kushiya umyalezo ekhaya ney'miso kuthiwa nomhlaba njalo katshela lo umdliwa lo manje ingakho namhlanje sekuyingozi umane uhlabe ushemba sathele ekhaya lemphefumulo uyazi ushemba ukuthi isikhathi esibi angithi namhlanje kuphuma emathimbi iy'nsizwa lezi ezifilapho abantu bazocuphela namalima yonke mase ukuthi umhlaba wena yini akona ingozi leyo ushemba ukhanda ekhaya lemphefumulo ngoba ufuna uzowenjani efuna ushemba uzosigeza nabantu abavuka amasango ukuthi ugijima mhlaba kanti bona angithi bafele endaweni bamancwasho bathi sesifuna ukudla sesiyayikhalela apolisi ngane athathe wona bakunikeze umuntu utwani umuntu ozokulapha amajika lapha uzokulapha abantu ukuyisa umkhumbulo ozokulapha azofaka iy'lwane zabo kudle wona amakhekha evesi ekhohlaleka lapha ekhaya uxovele kondele ufuneka isibindi zenziwamalwana lenkosi ufuneka isibindi ushembe zakhela ikhaya lemphefumulo ufuna isibindi sibona kanjani buka inkonzo lapha ekhaya ukuthi unkulunkulu udonisa kanjani kufuneka siyeke siyijwayeze kuba nenhliziyo nokulalela mayinkosi izingene emthandweni yethu bese bebona nami umntwana esomsebenzi isibindi ngoba labantu abona bayizolo unkulunkulu othi yisukane sesishiyagalombili noma omunye wathi la wathi 13 wathi mina ngisuka se13 awucabanga ukuthi makhuluma isukane ngicabanga ukuthi ubaba isukane umkhulu isukane cha makhuluma ngesizulwane mina njengoba ngiphila ngoba kwami malakhe ubaba wami uzalwa umkhulu wami udwayana uzalwa ukhokho ufede isizulwane sokuqala leso ukhokho ufede unoyise nomkhulu nokhokho wakhe isizulwane sesibili nokhokho wesizulwane sesibili unoyise nomkhulu nokhokho isizulwane sesithathu awucabanga ukuthi abantu abakudala ngakanani lapho kuwe makuthi ukhokho wesizulwane sesithathu umuntu uphi wena wesuku ngemuntu la ufika wakho namhlanje sekuthethiwe icala sengizolanda abantu abadala labo bantu besazohlaliswa esigcawini bebangaka ayona sibangaka mhlawumbe suhafu wesibongo sakini hayi mhlawumbe siyikota lesibongo sakini labantu abangaka ushembe usazoqula icala ngakhona wawumthathe kahle wawuvumelela umuntu ngokusifona uthi wawuyilandelani abafana bona ndoda endala abafana eqini wabona manje bakhuphisa umuzi wakho labo nto besho bakhangile wabona makubani ingane zakho manje ingane ezalele ekhaya kanje uyabona wena ndoda endala wala lo nto besho wabeka lapho bagcina sebedlala ngey'ngane zabo lezi ngane zabo zafa sezingolondila zabona zaba amadlozi phezu kwabanye nalapho abamadlozi phezu kwabanye ukhulula nje kuyanda ukhula uphumethula uthi inyanga yezulu umuntu ufike emthwala eselapho masheni kodwa ifike encane shebe wayongozi uma abantu ukhuluma isini okuthi inyanga yezulu umuntu ufike emthwala eselapho kodwa ifike encane shebe yazi ukuthi indaba encane inhliziyo yakho noyinethemba inesibili uzwimo zozantini ithi icela isibili yazi ukuhlonipha uma unasibili ekwazi ukuhlonipha umuntu ohlonipha ivaka hloniphi alihloniphi ivaka umuntu ohloniphayo iqaba wabona phela sibonile obhutwethu phakatweni yabona insizwa eshaya kakhulu induku iyahlonipha hayi ishinga insizwa leshaya induku iyahlonipha baze bahle basukuma yansizwa nomhlanje bangayi manje behlalisa njengonduku manje usikaza kakhulu yathanda ashaya ikhanda ubone esehlala phansi empedini kanti amashinga ukwenza lo eseyona lo ashaya umuntu abangumsindo akuyakhula rawundi ahloni kodwa umuntu nje oyiqhawe ongenze ngalutho nje wazi into uthi qaba ashaya ehlala phansi yini ahlonipha
nakhona ukuhlonipha kudinga isibili izinto zathi ithethwa cela isibili ukuze uhloniphe lo muzi ukuze wesabe nathi asicela isibili sibone manje isibili susa le nhliziyo ethi sikhatheka ekhuluma uzovala nini yoqala le ucela sona lezo sibili cela sona uyazi uNyazi Lwezulu ungathi bekhala ungathi ungathi uNyazi Lwezulu elazi fika lesofika lesikhathi uNyazi Lwezulu ufundile isikolo ngokubani ngo2 ngene isikolo ngo2 izophuma ngo5 usho ukuthi mina nginenhliziyo eyivale sekukhona umuntu usengihlika kamu phela usho uNkulunkulu kamu ushembo wayesikhandela lesi simo esisona ngoba ufuna ubekezelela abantu bakini ubalanda kude uyabancenga banenkani abafuni ukuthethe ngoba bathi nabantu kakhulu esenami ngomkhulu wathi bese samncane wathi bese vumile sesilamakhosi sekusho ngazo tethe umntwana yekubo bathi umbosi tethe yekubo ulovakashela ngamsako ngalosuku zedlula nathi waqhamuka ubaba wakhe samncane wayesengezidla ngathi magugu uNyazi Lwezulu waguga wathi ngakhetha uNyazi Lwezulu waqhamuka amene siwangamazathunga awungeyawe engikhona bakaduma izulu walabo makoti wathi ja wavuka lapho kwakuyisiswazini hey kanti lokho kwamncane wayemuhlale uthubeke phansi ngithi makuphi asimboni phela wathi ngibonile ukhepha isithulo kanti ube uhlongo kwangu yini usekhethe uNkulunkulu maye wonkosi amen wangu wona lo uNyazi wamfaka la umgeza kwathi wakhishwa kuba ngalekelela abantwana bathi njengenkomo ngoba imfundo umuntu lathethika uyenza sefundisa abantwana nami ayenze ukuthi phame maye wonkosi amen nabalithi safa zona ekseni bantwana benkosi isinto lesingavumanga simamanga khona imndeni ecelile yathi yacela ize yakwazi manje uqinisile sazi lutho thina siyabona mabebona ukuthi asazi lutho abantu umuntu wazi uNyazi maye wonkosi amen wenza kakhulu kakhulu manje wazi sasa sithi inkomo bathi bazoletha inkomo bayacela ukuthi bona bazoletha sasa ngesonto amen bese umuntu ongasebenzi ngokulanutho kodwa semtholile inkomo bathi bona umuntu amacala abasini siyavuma ntokazi oluthunyiwe ikhehla lakini ukhaya phela sibelelo obaba wasibonga obani abagwala siyavuma impela sobe sibalindele phela lezonto bathi bazongena kusasa ngesonto bayibona inkosi bazokhuluma inkomo leyinkosi siyavuma impela ngoba sebeyikhulumele bona uma abantu bekhuluma into ehlambulukile asikwazi ukuphilisa lo esingavuma umuntu aqamba manga athi ngicela ningene ekhaya lemphefumulo nomhlambuleli kwami ehlambululani kwami angeke sivume leyo qamba manga usayifuna le ndaba mase ihlambulula uzofakana ngoba lezi khona kade ngibulala ayinahlangana mayihlanjulula abahlambuleli ababulawe lezikwami isho njalo inkosi ukuthi uNyazi Lwezulu lithi laba bantu kuthiwa bayahlanjulula lapha edamini lapha bekhama ngezikwama bahlambulula ngoba nahlangana ngathi bamazi uNyazi lingayahli kwama maye wonkosi amen nakuwena ngoba esozana ukuthi yezwe uvuka uthandana ngoba umphilisi esibona sithe izwe kodwa uthi uNkulunkulu ekhaya lemphefumulo umali lahlisa ithi unahlisa nje alethunga besengeza maye wonkosi amkhetha njani umuntu osaqonqambe ebambe isikhoma sakhe ngesandla lomleza njani impela sithi ke lapho abantu malo uNyazi Lwezulu siyacela angene kunsizwa lethu abanhlanu sombili fanele iphuthume leyo nto emva kokuthi ibhaha lize la uhlende uzokhipha lesalwazi uqelikethelelo abantu bakubo ngoba babulawa ingane yakhe nabo abathakathi bakini bagezwe nabo maye wonkosi maye wonkosi iloko bantwana benkosi ukhona lo munye futhi okade kuza into efane siyacela uNkulunkulu wasekhaya ukuthi imindeni yethu mayevuza abese ebeka iqiniso kungaqhamuki namanga ikhuluma isimiya ngokusheba abageza abantu ngamanga ubageza ngeqiniso
nabo kufanele bakhuluma iqiniso, bavuma iqiniso, mayibonge Nkosi. Siyabonga lo bakhonza abahle basezulwini. Iy'mbuzi zey'chaziwe seni. Kufanele siy'thungathe siy'thole. 5 ngaphandle makusho bona nabo abanye beshilo bathi imbuzi siyazwa kodwa sinasifuna inkomo. Bathi umndeni wabesho. Abantu masebeyikhiphile lezo y'mpahla bahlale babuye phela bazozwa ukuthi isigaba esilandelayo sithini masebeyikhiphile imbuzi. Amen. Siyabonga. Socela umvangeli wenkosi abeke belinye bese kuphethwe inkonzo. Sibusele uNkulunkulu wakithi ekhaya kaManazaretha umsebenzi wakhe. Amen. Uphawuli awube mhlobo ngcwele. Mana zathangcwele ngibonga. Uthixo omkhulu wasehleni uNyazi ungivumele uthi ngibe phakathi lomzi omkhulu waba ikhaya lemphefumulo. Ukhulu engifundayo nengizophuma sengikwazi njengoba ngingenile kulo muzi. Ngicela wena umndeni ke engizala kuyo imndeni yasekhaya omame bodlaliswa umdluli nabakwamakazi umdlalose nabokhanyile ungathi nabo bangaba nami njengoba sengingangena kulo muzi ukuthi nalapha ababhaje khona uNkulunkulu alenze icebo lokuthi baphume kulezo godi ababhaje kuzo. Amen. Mana zaritha sisendaweni enkulu yasezulini nasikulo muzi kaShembe lapho kokhokho bethu nabazali nezingane zakhethekayo ekwaziyo ukuthi nasifike lapha sikwazi ukuthi zisithathe sehlanjuliwe. Amen. Silandela uThixo ongafiki. Abanye babethi uShembe kahle mana zathangcwele. Ngizokhuluma kokubili nje lokhu kokugcina. Sebekhulumile obaba bakhona bashumayela lapha nalaba ade befakazi ukuthi kwenzekani bekhona beze lapha emzini womphefumulo. Kodwa ke okukhulu ukuthi uShembe simazi uNkulunkulu. Futhi akekho omunye obakhona njengoba umbonile nje uhlabe isholo yena uNkulunkulu wakhe. Uthi nanizwe abadala bethi uyobuya ehlaleni sesihlanu uzishayela uNkulunkulu wakhe ukuthi unguye lo unguye. Amen. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu bantwana enihambela lo muzi womphefumulo yabazali bethu engathi singamhlonipha uShembe. Amen. Ubusuku nemini simhloniphe simazi ukuthi uNkulunkulu noma sidlula umhlaba yena oyoba uyosamukela uma sibe nenhlanhla sokumbona bakhona ukubona uShembe emhlabeni kodwa na usufikile yazi ungamboni uShembe. Mayibonge Nkosi. Ngalawo mazwi ngingabambezeli mningi umsebenzi usazowenziwa kulo muzi. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi nami njengoba ngingenile phakathi kwalo muzi nezidala zonke zangenza ngaba khona emhlabeni, idala zakwadlalisa, idala zakwamdlalosi, zakwakhanyile nekwabaso engazi ukuthi nazo lapho ebhaje khona uNkulunkulu angenza ukuthi nazo ziphume noma zibe namacebo ukuthi sizokhipha kanjani. Ngalawo mazwi Nkosi ibusise esilekuzwile. Amen. Socela umshumele umkhizi asole ngasabelo sekhulu namashumi 3 emva kwathi umvangeli asole lisibusise Inkosi busuku kawancane. Amen.